Itu talinya diganti lagi. Tapi sapo ya den lo tita wapernya putara kaki cenapa lampena kode salan na plona pitu di tangkalinga sama na. Bismillahirrahmanirrahim. Ano sapo panawan ni dia pesan pasti lang ni sangat na agak sekali limopi Pak, apaan Pak? Layangan. Ya, berantakan pitu-pitu di bola. Nasaba napi itu buka manang. Berantakan nasaba salah surata sampo kita miloi samana keringan ni. Hanya den rehede uputara. Ya. Napa uruntu ya berantakan depa gau perakai. Tapi kita punya pitu-pitu angka pitu-pitu bicu yang terkecil. Insya Allah kalau suara lumayan bagus.